Diogo Jota wari rutahizamu wa Liverpool guhera mu 2020 watsindiye Liverpool ibitego 65 mu mikino 182 yari amaze kuyikinira. Ku itariki 3 z'ukwa karindwi 2025 saa 3:16 umukinnyi w'ikipe ya Liverpool n'ikipe y'igihugu ya Portugal Diogo Jota yapfiriye mu mpanuka y'imodoka mu gace ka Zamora mu majyaruguru ya Espagne nk'uko Guardia Civil, urwego rushinzwe umutekano muri icyo gihugu, rwabibwiye ikinyamakuru tubikesha BBC. Umuvandimwe we Andre Philippe nawe yapfiriye muri iyi mpanuka yabaye mu ijoro ryo kuwa gatatu. Imodoka ya Lamborghini ya Jota bari barimo yataye umuhanda kubera guturika ipine ubwo yariho ica ku yindi nk'uko Guardia Civil yabitangaje. Aho iyo modoka yaguye yahise ifatwa n'inkongi y'umuriro, bombi nyuma byemejwe ko bapfiriyemo. Diogo Jota w'imyaka 28 yari amaze ibyumweru 2 byonyine ashyingiranywe na Ruth Cardoso, umugore bafitanye abana bagera kuri 3 kandi bakundanye kuva ari bato. Umuvandimwe we Andre w'imyaka 26 nawe yari umukinnyi w'umupira ukomeye cyane w'amaguru mu cyiciro cya kabiri muri Portugal mu ikipe ya Penafiel. Ikipe ya Liverpool Football Club LFC mu mwaka wa 2020 yaguze Diogo miliyoni 41 z'amayero imuvanye muri Wolves. Yatangaje ko itewe agahinda n'urupfu rwa Diogo Jota nyuma yo kumenyeshwa iyo mpanuka yabereye muri Espagne. Liverpool ivuga ko muri aka kanya ntacyo yatangaza kirenzeho, isaba kubaha ubuzima bwite bw'umuryango wa Diogo na Andre. Naho ikipe ya FC Porto yatangaje ko iri mu kiriyo kubera urupfu rwa Diogo Jota na Andre Silva, bombi bazamukiye muri iyi kipe. Mu itangazo iyi kipe yashyize ku rubuga X yagize iti: mu gutungurwa n'akababaro gakomeye, twihanganishije umuryango n'inshuti za Diogo Jota n'umuvandimwe we Andre Silva, nawe wabaye umukinnyi wacu mu bakiri bato. Yongeye iti: muruhukire mu mahoro. Uyu Diogo Jota yakinanye n'uwo twamenye w'ikirangirire nk'uko tubyita cyangwa se nk'uko babyita the GOAT or the legend Cristiano Ronaldo, wambaraga 7 mu ikipe, barakiranye mu ikipe y'igihugu ya Portugal National Football Team. Reka tumwifurize iruhuko ridashira ndetse no kwihanganisha abafana ba Liverpool FC ndetse na Portugal National Team. Mukomeze kugira igihe byiza. Njye nari ufite Nema Yves.